Kani kadega Pati CTV. Kikon bat kiksio jong Dr. Friday Lingdo balaklat no nakani ka pertai. Hene kasngi ka khatlai trik jomang haga jingi don lang jong Reverend DECM kilayo ban pelat no ekatup jingrai ka baar pelai kerteng tang jingken mau ie hapok khasi National Darbar Hall mokar. Hakani kasngi pelat pet ba ekatup jingrai lai dan rekat lang kisakri jong utrai na ka balang Presbyterian kumjo kinomi ikmat syakiyeng darbar tauan Dr. Didi Lapang bat kakong Roshan Wajri bat kiwe hakate kasngi nakal yang kiksio kila ruai ru gijing ruai jongki ki badan hapo kate katup jing ruai Parami tre kat papi kinong sisa kinong kadal papi kisnong tau angi kedor kisnong makan bat kilok tijo ke yeshem ni indu bat i membayar don kining tre jingkan mau i Yaisa, tapi yang betul, ini paham, ini spun, ini mesti makhluk, ini mesti dalam ini berlipat.
Kani ketika Patisi TV.